U jednoj jako zatrovanoj atmosferi koja govori da će se ćeranija po Crnoj Gori nastaviti. Zašto na to upozoravam? Crnogorsko društvo je društvo osvetnika. Nije to karakteristično samo, da kažem, za albanske zajednice za koje se uglavnom vezuje krvna osveta. Da li treba da se prisjetimo da u srcu Crne Gore, u Katunskoj nahiji, krvna osveta među određenim starocrnogorskim porodicama traje duže od 200 godina. Ko to ne zna, taj ne razumije kako je opasno kada vam jedina politika nakon dolaska na vlast postane revanšizam. Jer revanšizam je samo političko ime za osvetništvo. Dakle, to znači da ne postoji svijest o tome da treba podvući crtu ispod crnogorske prakse osveta. Jer onaj ko radi ovo što sada radi, taj zapravo ne shvata da je zapravo već otpočeo novu stranicu crnogorskih osveta. I griješi jako ako u onim lisicama nad kojima likuje na rukama